I pozdrav svima ljudi, došli u moj drugi klip na kanalu. Danas ćemo igrati Clash Royale. Pokušat ćemo da završimo ovaj Classic Challenge što sam započeo juče. Otvorit ćemo ovdje par chestova. Malo ovdje questu sranje kao i uvek. Ništa. Shop ništa. Idemo donate. Sad requestam. Da requestam Majta. Koristit ću samo sekund da ja uzem jedan deck koji sam koristio juče. To je desi bre. To je jedan od najpopularnijih dekova. Nadam se, mislim uskoro će da biti nerfan. Idemo, to idemo u battle. Malo mi drop connection ovdje, ne vezi. Good luck, tako zap, idemo Spear Goblin za chip damage. Nešto mi zabolo. Balon će uzeti jedan hit, nema veze. Imamo veliki counter push. Da, ovo ću vjerovatno da sruši ta veza. Mega Knight, dealer damage. Dobro, straight on Goblin King. Čekamo, možda i odustao. Najvjerojatnije da jest, čim ništa ne dropa. Da, odustao. To je to, good game, well played, good luck, thumbs up. Ovaj početak videa već lagano. Good luck. Idemo dalje. Battle. Igrao sam ovaj Sudden Death Challenge. Mislim da sam... Da, vidio sam... Mislim, završio sam challenge juče. To nisam snimao. Ali nema veze. Idemo Miner plus Spear Goblin za chip damage. Dobro, nije loše. Mislim da koristimo sličan deck. Da. Da, ovo je najvjerojatniji isti deck. Kratit ćemo Skeleton Barrel. Idemo ovako, Skeletoni će da dealuje mali chip damage. Šta rade beci sine, brat. Bacit ću ovako. Malo sam faila zapravo. Dobro mi loše. Da vidimo. Bacio je Mega Knighta. Vidimo, možda će uspjeti Inferno Dragon da ga sprši. Ipak ne.
Rekao sam. Daj, brate, dale realno. Koji majmun bijem, a zašto, brate? Idemo. Baja rašuje. Well played. Da li realno da ćemo izgubiti? Brate, mili. Ah, jebi ga. Good game, well played, thumbs up. Dobra igra, dobra igra. Nema veze. Idemo sljedeći. A, jebi ga. 3 izgubljene. Doniramo malo. Idemo u jedan ladder match. Koristimo ovaj Mortar Cycle. Nikako da pušam do 5 trofeja, sve me mrzi. Level 10 za 8. Zabao, nema veze. Mrzim tako kad mi zaboravim na početku. Idemo odmah Mortar in the face. Motherfucker. Ima hord. Ovo je vratno neki Z-bait. Ovo je level 10, nadam se da nećemo izgubiti od njega. Će da ide ovako do metro. Hoće da bacim ovaj. Idemo u Goblin Barrel da privučemo ka. Nadam se da smo aktivirali. Da. Dobar. Pa i nije loš, uspeo sam da... Ne. Zajebao me. Dobro je, uspio sam da stignem baciti tornado. Sad... U prednosti smo. Idemo agresivno Mortar. Idemo ovako log. Nadam se da ćemo da vinemo. Idemo Archer, idemo. Moramo početi da ga rocket cyclamo. Da. Bacit ćemo, idemo mi da cyclamo što prije moguće. Mislim da je ovo good game. Idemo samo ovako, GG.